Good morning. Northeast Window TV na sendok jariba news analysis meng tabiri puno po hanu magtada makakmeng tajida na taram okchari loina na ngasi pause singda kari karamba phongna khibage haibadu khanana bagi damakta ekhoi ki studio sida guest amaleng sinduna lebire guest adudi Sir PAOJEL CHAOBA Executive Editor The Frontier Manipur Sir Bu Northeast Window TV gi maikadigi taram na okchari kai khomna bu chari Sir ngasi pause singda phongna khiba paw amatang lokhatjabada ekhoi gi Pokna from Pauseda, cookie gi mioi sing nai koigi, makoigi lam gi maming tonjan bagi haina bi haigadra, sir tang jing sing asi Mount Olive haina ming tonjan dana cross ama suging sinkre. Sigi matang da sir kari haibining. Akoigi hujik leriba Manipur gi film sida akoina purup ani gi marakta akoigi ethnic oiba class haijabata. Akoigi amna film tada mo ma tha mapan sura bani pan helaba sida akoina magi area of domination haitan ma area se ka waida man hen kan bage hena pangan ba kun pangan ba jabata Chuchampur side adagi atopa area khara Kangpupi area si je koigi cookies gi communities gi stronghold haita adum oirebni Maitin nagamda changman ngamde hoju aduna irrespective of keno haijabatare magi MLA oigera doctor oigera police oigera engineer oigera judge oigera or miam pulap loinamak khongrabne community ma haitar aduna community mana valley de kumdak pasu yarre hoji akoina ka halu pasu yadre except for koigi village guard singa marak marak ta thokpa akoigi skirmish haitare masiju makhalamagi area domination haibadare adu rangani khanje aduna aigi leiba jaga da aina aigi saktam do onthokpa haibasidi mai magi dum langi chanabi haitare aina area ma dominate tokta gadi adu jaga do aigi adu onthokpa aina lahoba aina adu kanto adu di kanone masan taawni aduna hujik yam clear oiba mamona thon gira thorlera kenama thon ta ga su akoi hujik Manipur ge lebe actual status kari no hawo simadi yam kupna naina ma thok tai brain khale maramdi akoina akoigi hujik miyamna atopa phurup se akoigi yekna bani haina lauta ga di government sina kari aina lobi de gesini ming thonba ama to wa haibasidi government ki yam acho mathom su oi aduga hana su natraga magi history keloina magi antecedents leba magi puari di yawba akoigi history di yawba tongan ba mai masai lejeraba me ama aduna mafam khangnaba me am legre aduna history ge side ne haitare adubu nauna amu tholakpa kan sidadi akoi government na thonma juye akoi dingu road kan thon khotna me ama to tori me amse ana adu weta ga di government na huji yam clear cut oina habi gedam ni akoi huji leri film je karino community magi leri mi sing se loinak thabak su tawe na hai adagi keno sum from su lere territorial council am su niri separate administration am su niri adu wata ga di kayma phangita ga di aduna kariyum ko to ibno anu huji ke hai ba khoi gi leri film jam kupna yeng ngode de hai ta ga di hayeng tung na kari or piya ba ge habdu wai ne tu sum tam sum bifurcate to kanda khoi gi khaina halakan sida hai tare khudong jaba kai logdori gi habu question du wai ne hujikti bifurcate na te akoina mi khana khoi gi myam khanga hising na haina ba kan even trifurcate to piya ba gi chances ai batare khabar da akoina nen ta ga su pan madi nungai tre akoi gi khaibung tana ba gi issue me amal lak pa sisu yam tina yamna section ngai report amane maram di akoina damage se aduk matik chauna thokhrabani na akoi gi hiram kudimak to loina mak sotharak pa ngata ne ana ming thon ba haibu gum masidi oi moi keno legi community simgi lebe area da akoi sip thonjare haibu di akoi kai madu taseng na hai kan da di kari upai di legi ching haibu sina akoi gi domain je ama oigre tampak na khoi gi mo city ground reality ni city mari no gi wan thok leitre hatta ga di yamna established facts there adu huji ke khoi leba area borders je khoi kra wa da ching tam gi tampak gi mak ta khoi na han mi legi da ba
ꯁꯤꯡꯌꯥꯟ ꯆꯠꯄꯗꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯞꯅꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯔꯦꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯕꯣꯔꯗꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯗꯤꯌꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯗꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯆꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯣꯔꯦꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯆꯝꯅꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯁꯥꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯟꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯟꯇꯥꯒ PDF ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯠ ꯋꯥꯔꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ UK ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯇꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕు ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦꯕꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯎꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦ RPG ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯈꯪꯗꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯥꯅꯟ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯞꯊꯠꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯇꯨꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯗꯨꯒ
adagi leiba to population adagi paramilitary forces na udaba usna da haitare adugi issue mi am leibna khoi ji more da khare henna khoi leiba commandos haigera si mi am je henna mapangan kalan ma thauta moi da kai makhal gi kuju kulai nongmai na chingba amata walan da ma thauta aduga anytime moi je kari haja tare yam kui su mafam du da leherman ta khara khara su moi je amu replace to pir kan sida khara amu relax to honna mind to na yamna koi government su makhal gi mong da khajing be yabran khalet but as mate manipur commandos oina de mate oina fruit singi leibani yamna risky area am the moi lady se maram ni som dagi sangal la kan se yamna tongan kulai leiba mfam mani hai ta gadi imphal kam ga do kulai natre asum le sing ji khoi gi RPG nung biji mota bomb to me am loino available obini na modi kulai sing ji da khoi na video su ure pusala chang pom yam do adu ta gadi khoi gi commando sing ju equally kai hai tare kulai matik chawa matam go chuna kulai sing sigi hai kulai sing thengna bang ngodawa adugumba kuju kulai me am su manipur gi government pi pai bulletproof vehicles haigera aerial gi oba helicopters risatli me am se amke na masing hingatna singo me ama tangai phadna thamma mathau tai na ai sma thamjage sir aduga akogi manipur da su malengi wetland de pangthok na kibaga mari lena na akogi minister biswajit na wetland mangsilak badagi mahausa gi saktam kairak tuna jiba pan ba singda achauba chaitheng pire sumaina haikre sir sigi matang dan kari haibini amta handiron se kari akogi malengi wetland de thoram pangthok na riba sir se manipur da so dugi thoram pangthok pa ama oina akogi wetland mangsilak pa sina maram oiraga aikogi mahausa gi phibam kaitharak tuna jiba pan ba singda achauba chaitheng pire haiba adu masan tamne keno adum kaithal ta ga di setting phang ta ne ado kaithal le kana kaithan ge haba question ni wai akoi gi miyam na ga salaga yopa nga yal roga akoi environment ji kahan brana taga environment ki department na to environment ai nam le se sigi da mak ta kana na no akoi yingin bam thoi je ado di yingin bam thoi si di ta sena government ne yingin thok ne mahausa gi khal gi environment department enam le ni se ma thok to bo to wai na te ko na haijeri se but concern department kumbal mayam le minister le ni adu hoita gadi mahausa khal je kai je kana na ka han manu habi wo hum dum yam mun khana bam ta ka leitro for example loktak habi ro loktak ki mahausa khal ka halo si haina di haira somda adu loktak si tasengna ka halo si haita gadi pukri ne kan bi ne pukri ma kan je har kan si da pukri du me da khoi gi lambi ma saren kan bi ro adu ta gadi pukri du gi mahausa gi khal kal libra na ta ka hal libra wang hujik le film sida loktak kan si hare au ta gadi tawul dai na khujuman ta ba lambi du di mahausa khal ka hal libra ka han libra madu di kana aya ba pirno maduna sata gadi loktak ta kyam kai kani haiba sigi impact ama environmental khoi impact assessment kana le masi thabak se khon takslu ta gadi hayeng akhoi tung na kari karak pe lampel pat ke le wetland sing sida khoi na anu infrastructure sak ta di madugi sungdre bi sing myam do sup ta bida municipality area da ngal tena flood thoi ba ising sau thoi ba akhoi gi uribok lambi haigera singamai lambi haigera palace compound haigera second road haigera ngal tena ising khangjaw sorei je madugi impact ngatane yam seng ha kanda adu ta gadi development tori ba haiba se government na tawuni masi miyam gi interest tawudabni miyam gi interest amadi environment ki kaidina ba haina yengadabne aduna aina nga sai haije point ti akoi public na soin banate habani da government ki le policy do aduna soin ta gadi hoji ga haiba lampel gi wetland haigera na ta loktak hoigera ama hoigera mo hoigera loina ma khoi ahang ma sing khat khoi thawak ka sim lo che ta gadi mahausa khal dum kai ba ta ne manam di amana main ne amana natural ne adu gi sabjana khoi gi thawak packetring is da masina taw ta gadi hayeng akhoi gi kai jaga da krawai da kai tharak pe abage masina miyam kyam solak da ge for example ching di hairi khoi popik thaw khot pa me amana si kai thara inen chumme khoi lam myam ko thok re masdagi phattaba soil myam ningare masdagi chemical myam thole si myam ju mahausa khal am ka hale samana na khoi su loktak ta phatam myam pulap
chemical lagi kai dagi plastic dagi mayam loina mu thadari ni adu di kamai ong to adu ta ga chin khata da haira kan si thabok to ta ga di adu di akoi gi shumang lila gi actor na ngang su malak pa yaw hai jaba tare aduna akoi gi politician level sing ji ama serious oi kan si da hayeng nga ki khanda bi da tung gi khala kan si da lebak si kamai to ka da gi lehau do ba mi sing si da akoi na piram do ba akoi gi lebak si karino hai ba si mi yam kupna khana ba mathau tai aduna tasengna hujiki hai environment kan si haina hai ta ga di hujiki environment soholiba akoi for example adum hai jage akoi gi ithai virus habiro kai no man to kan ju kan di mai pi ni hai mai do khoi hujik than su nong da pockets me amale akoi thali ba mai su north east ke power te le thale ne prepaid haina ata ga di akoi na pesa do le ga than ta ga di akoi kan ji kai no khoi crore kun ma thoi mu kan he chahim da akoi gi some percentage phang mani na keno gi ithai virus ki NSPC gi adu ta ga di ithai virus le mata ga di low poi lising kai hum phu mu ne thum ma ga le je mai ju pi ni thabok su pi ni akoi labuk ta su irrigation taw ne na loina fail nga ta ne ayamba adu ta ga di kum puraba sigum project sing di scrap taw gi le kan si da leba ki khalla kan da environment ki khalla kan si da akoi gi sigum sing di plus matam ga su chuna ga da bani haiba ata ta ga di akoi hujik sing na sat pangam de sing ma sat pa ya da ni na akoi hujik akoi gi leba resource mem develop to ma thau tai loktak develop to tai peripheral area ta ka develop to ta ka le adagi leba akoi gi leba phau thai ba jaga sing da khujuman amadi tawbul da chathai ba model haiba tare chahi chup pa chala kan si semilon lehan ba chana ba pot puthok pa phau thara ga su phau thara matung sida kum gi oiba hawai nungai chengwai mayam puthok pa sigum farming model mayam se adapt tor kan sida akoi gi lebo wasteland mayam se reclaim tor kan sida from waste to wealth haiba ja tare kai nu huji akoi huji chinjak tami pan tang ba nomu gi escalating cost chanam gi maman tilogi maman adu maman je mayam dagi huji akoi sai ba khar je maman dik yuwang ne atu ta ga akoi le jeri ba hana gi lam environment ki akoi gi mahausa gi manipur Himalaya wak si le ba phaja ba mafam sing je akoi na develop to kari kai gi haiba question nam su lak to ne anu sigum policy da lengak sin su khari yeng bi kan si da kamain to bu develop to ya ge at the same time farmers sing su kamain cooperate to ya ba ge akoi gi lam chong leiba akoi gi loyam chabu kangu sing na su e kamain to na losal ji kamain kan mong da tora kan si da ma su kana ba isu kana ba ya ba ge haiba si mai khandar matam ma yorop ne mai tham jage yam nungai je sir thaga jari mathanga sin ai khoi gi harol gi thodang da phong gi ba paw matang lokhat jaba da moregi state forcing da ising pi ba driver kuki militant sing na ki halakre tanker gari gi likhun liruba security forcing kuki nupi sing na talakre sir sigi matang se da kari haibini in a sign hajab dune moregi situation is very bad ojigi leiba akoi gi leiba mi sing sim thamta ga su masing budi khange ai adu sigi so da hajar roi adu but akoi na khang budadi leiba manipur police commandos special commandos si sing se amuke na akoi gi mapangan kalan ba mo thautai khare hen su khulai nungai na ta ga mi ning hala ka na ke la among mapan tholok pu ya da maram di aini sa hai terrain area do area of dominance where sing se yamna atopa community amadi mapana chang pa hujiki yam kanna khoi gi asomdagi hajale PDF yawi adu da tawin haiba sing ji yamna grey oibe area mu oibe adun chap chap ma khoina thangdo kan sida manipur police force gi strength se yam chawna more da kin ma sum thauta en mai thamjagi adu mathanga sin ai khoi gi hualan pa pau se da yaukhiba manipur thugai ningba MLA tara gi manung da yauriba BJP gi MLA sing lauthokna ba khoi gi ima gi maira sing na warep laukhre sigi matang da na sir kari haibini adu gi kuira male ain khaliba keno se masigi keno demand je hande hona mayam dum haidan la awne manipur thugai na ba sileba BJP gi adu da habi jabi MLA tara hain haire adu ta ga di manipur thugai na sil je mo ka tara haiba kushnam su yeng ma thau ta rain kala kai no haiba ta ka di topa khoi gi forces ti later bra manipur gi leiba fiam sida thugai na bu khonai se atopa designs yauta bra India government ke do legi question huji en haiba aham khoi hajab du ne
moi kuki MLS moi doctors judges engineers labor police commando loina mai mafam da thawlo tawni ngata ne government ki top lo chai ngata ne ata da karam state no koin leise akoi lanju tawni aduga keno su state sum chalai moi gi office virtual oigera amo oigera somehow habdi government ki sabin ngata ne na moi thawlo tawri but mafam na chala kan tawi wane mokoin lewe area do da akan area do adu ta da koin lawdu kulaw kai no sin ina hanin ngis dandi PO di hire ni aduga somna keno gi su moi su demand me am le ngone akoi su separate administration PO akoi su demand ama moi su demand ama ata si demand sing je kanan pidu no manipur government ki le films de akoi uji kanana power pai no pai no haibu ju yam chawu ko sin nama le na akoi gi hangda wafum di akoi prime minister Amit Shah akoi gi leba Modi moi sing sida akoi power leba sing sida hangom mathau da brain khalleba moi na never decision puruk ngam doi adu thani pan mapan su no jibo propangam di kadau doi ba do ta gade moi de expect to do ji kai no sin aduna taseng na kan de akoi di isana self reliant hoiba matam ama oreba akoi gi community na isai community sida akoi gi thajab thamakan de hena mapangan kalan matam mo oibrain khale adu demand to we adu demand ta taseng na ta ha de hekta pek to demand de main thamjage thaga jari sir aduga Shanghai Express da phone ki ba amatang lo khachabada aikoi gi center gi luching basingna CM Manipur gi CM je aikoi gi telephone gi buthang da korok tuna center gi luching basing una ba chatkre sir asi chat ki ba matang sa Manipur gi oi phiba ma sida sir kari wa thambini se una ba je chatpi ku su kai de but concrete oi ba step ama haitare tang ta ba ma khang ma thau ta ko ju ji Manipur to du ji kai non taseng ha kan de adale ba akoi gi Modi ne Amit Shah koi la kan da yingin mam thok ne akoi gi Modi na Guwahati la kan ne ha kem haiden Assam da Assam da la kan da ma gi ke no policy sangani ko khani ka me amu khabar yo do somdana akoi gi Assam da thong sangabo egera building sangabo egera ano policy egera khangre adu la kan ne hai ta ga de kitang kan bira kan Manipur yo ma kai ge sini hang akoi na miyam na hanga da usi Modi gi wakhalon ji kai no haduni khodo yom song yo khole ha ta ga de akoi ji bu akoi kai ha ta India ge part ama oiriba kai ju wang ama haning bom yo kholak pa ta di kari manam gi no wa akoi su le kuina violence athara matam sida Modi na amtang la kan sida Manipur da sumain taw na si sumain taw de si king lu main taw si ko ge taw du kai no Amit Shah su amula me adai khale la kan ha ma ngasi u lak khadu ta ga di akoi CM je ko ta gu su kai no taw du ri hoi Manipur state government di center gi leba yakara chapa ayamba keno ngata ni adubu akoi hujik leba Manipur gi films de akoi gi leba political leaders myam se yamna munna khanda ma thau ta brain khale maram de mamang da hogi na hojagre hujik leba films de chapyung ne lepa kan se akoi lebak sigi akoi community sigi leba myam sigi dum ta akoi yamna kari hajaw tare miyam gi yaifana ba leba ki su yaifana ba mom da sapsana akoi gi khong se thil kan se ai sidagi hen handok puding amro ai community na traga ai gi mina sumain to na ngon yam kana du tore da tore haibagi work from central leaders whomever it may be muju mina zamane keno ngasi pawal embani heng le tabi aduna ai stand du yam clear um takale ai di yaning ri haita gadi adu yang da bagi keno ma thamam takale ai sidai hengam mo haita gadi adu su thom toy ai changira sigira adu di miyam gi tong sibu phangta gadi adu su yamna leba gi tong sibu phangta ga su adu ta gadi madu su akoi gi matik sawa khushi manena amain thamjage na maduna Manipur guji le tangdu ta da films the political leaders gi acho role am le brina center to to roles di akoi gi divisive policies miyam yor ba habagi wafam su thami miyam na so hainari aduga irang silo sinna basu moi pamde
adu ta gadi huji aina hajari bisne political leaders haibase yamna will lama political will lama yanglen saru hoigi magi spine haida batare madugi da hoigi lehellaga manipur gi le film amade khoi community gi le film miam gi le film akhoi socio economic situation semit non gi le film miam adagi potok ba adagi policy miam ama cpbi maram di akhoi hujik yang warabnina khoi ngana haida khoi income tax lowi no kain habi reba adagi manipur economy loi failure purina khoi da bank ki debt miam ama khoi gi toli miam mi miam sa helak pu miam yawni hen to mol relief camp le mi sing kyang warang ngam tem bi economy ji crash tawrum ne lar manung sida auta gadi center cha pakan sida akhoi manipur gi oina policy miam se bi akhoi policy sem ji assembly kauduna sida akhoi manipur gi miam farmers miam le riba adagi atop tongan ba no tanja cha jari kangu miam bank ki loan ro kangu miam entrepreneur sing kai kai awar patheng ri ha miam ji pulap khana mi kan sida relief oina phangnana as a community akhoi gisu masi takhin ma thau tara bane to central leaders sida tabidadi kanaro da wari ka sanaraga akhoi na kai hai ge ju khangdabi adagi akhoi kanai ra ju khangdabi amain tawbudi matam na tren khanje aduna political leader mo ta gadi yamna pathokna akhoi kunai sigi damakta lepa matam ma yorabani yom thoi adu hena jokhna khona ma thau ta na sumain thamjage thaga chari sir aduga mathanga sinai khoi gi Khairamani Marketel Joint Coordinating Committee na Fongdokiba Wafam Haidi Cookie Singna Thagatba video Yenglaga Hantaba Thakta Awai Akum Tawroidabani Arona Tupsing Thagatba Lepiro Sumaina Fongre sir Sigi Matangana Kari Habini Akoina Keno Imasina Haidu Ayam Yaningi Maramdi Akoina Mina Tawe and Akoin Tawdu Sunate Akoi Dikitang Hena Kari Haitare mature na tabak tawsi haibagi keno mala en khanjabada aduga ima singna haido hojiki social media gi dura kogi thagat taba kan tawudo adu yam yaninge social media abse it is a new tool haitar ano what tool lamane manipura mobile pa matung sida kogi internet ko port ama koi mobile hapanga me internet ko hapaka computer so the pixel kana khwak ta paibanga me so everything now is at the tip of your finger world wide web sida recharge hapta gadi malem gi le por khudi mu loina mu lam pange aduga nangai khabar da akoina sigi leitringi mamang sida sigi technology digital age leitri mang sida khabar dam le me letter to the editor akoi gi anatraga opinion pieces mayama article ibe mayam le aduna akoi gi kaigumba pen da khotaba le ta gadi khabar gi thuda khabar ka gi thuda ire kana phongba akoi so main tawre si sing ta de akoi si haibudi mi mi gi keno phang platform phang ba haitare ma gi keno tongna ba haitare pen da sing oigera mai nungai bu sing oigera man to honing bu sing oigera masi myam je phongdu phom haitare masi akoi gi keno da print media da phangame adagi di electronic media la digital media no jig lai si adu ngasagi digital media se kamain to ke haibu kana di mi khudimak ta magi space am phange maramdi magi pen da ba oigera magi pamjabu oigera natraga mana toning bo oigera me ama phongduk pa yabagi space amale se space e social media na pi magi twitter le ba dagi facebook le ba insta le ba sing se masi mamang da le pot am bonate sai try mang da yam kan sin pot am bonate adu ta gati hoji ki technology je miam da phangi bu technology isa je express to we adu akoi na ngasai ang han lak sage ngasai letter to the editor to the napcha da wa ofam yaw ta gadi editor in le je ma de train ne editor habadi kari hape wa habse ma khang ne adu ta gadi ma akoi na ba miam da nungai da ba community na sok da ba natraga religion da based da wa kano so open nungai da ba ta gadi madugi ethics miam na saudana ba pabya ba ade mingona wakal losing obi ba si jing si pi editor ma thau ja duni adu hujiti madugi editor do leitre social media dum nang ju dum kano ama thagal kani ai ju ma thagal kani but lei mi sing loina mak trend na te adu matam matung di hoi lakani change ai ji tawdabi ya report amane digital media matung ina samane ko na hajari se nang na pai ba nong mai do mi ngak na ba sina doibra natraga mingon onjala kan sida nampu da hat pu khotpagi ta wishin na doira
aduna mi de le pai khulai se kamain tawge se nangna pistol am para kan se mi man pas mi ngone samun be natraga nangna pistol no moyam para kan se yamna solo mi de phuwe makan enoi main to begino khope gano haina ha kan se mana protect to bose ana pai mobile du kamain pai ge have se mi du sule aina phatabe sinaba mana ta aina phano sinama adu sima tamsidi akhoi yam section ge dabne ha ta gadi akhoi na toriba thagaliba posting sina atopa akhoi gi counter roina counter productive hai ta akhoi gi oijaga da un ta kudong sa base atopa mina akhoi se tasengna hungi haina sina ta gadi aduna hena material ohen ma hai ta ata gadi madui pot di yam section ba mu thoeba akhoi gi nahan gi cookie rongi site gi di akhoi field notes enama thoye field notes yeng ma kan si da yam tasengna haida kan da di yamna well fazana ire ibasida kai hapake bu social media gi akhoi community site mete community site gi thagat ki myam akhoi ni gi myam akhoi thag ki video myam du hapa kan sida mi to puna ga yeng ta ga di pulap lan ba je akhoi na loi lan ba phem da ga un ba yang mai phem ma hai ta adu gi pot tu gi masak se amu yore hai ta akhoi gi social media sida aduna akhoi jam section ba mathau tai maram di isana aina thagali pot sina ai community kyam sokadage adagi aina as a YouTuber वगैरह vlogger वगैरह होय मतम गदी तौनो हाबुदी यापोनते अदु याम sensitive ओबे area खददी aina adu sange adagi red zone sangurina da toy without any professional experience hai tare gara khoi YouTube ta nan main tor kan sida masada journalist ki oy pot amulai ta kan da almain to buju kan well trained o heninge khang da ta ga di khang mi ma dagi tana dana moina ke ma journalist am dagi tana kan sa kai to we de adu gu tana kan if you want to be serious hai tare ana madugi potu da kupna yeng kan sida akhoi sei pharam ya me halaman sing ni tama kan sida kai to we ai kai ni ibia dagi kai na tom thui ha ba je akhoi oza guru na kan tamai ne adugi potu heta akhoi na YouTube um thole ai YouTuber am to wege haina manipur gi films ji khane de atop lam da YouTubing to wa adagi vlogger wa bisiga manipur de khane especially at this time kam time no kan aina haida sum yare ado aina se ji isa gi ai gi rating hen ba adagi ai ke ba view hen na ne na mathu mang khang da ba jaka da pungang sanga pungang ngang kan da adagi pung to ha ba su adu ju patte adu but constructive way mo da lewa ki phana ba khuna ji ki phana ba at the same time ain thali materials na mi na khulai on sin na por atagadi madu ke su kai de however akhoi gi leba area pot khara da compromise to na ba na taga akhoi gi community gi sok na ba na taga akhoi sona na ba na taga akhoi attack to na ba ya pot amada madu gi information to pitho uta ga di hoi khang na pitho bu su ye adu gi pot to we don't have an you have to think twice ain to do thabok ji me am uta ga di kai en khang da gi have question no yeng da ne akhoi ju sin da man te YouTube ki medium sin da ba te Facebook ki medium sin da man te adu ngasai hajer mana you use it responsibly hai tare adu mai tham jage taga chari sir aduga ikoi mamang da supana bada yaw khraba ikoi gi manipur gi dikhang de assam da di PM lak tuna project kaya sanga ga dori assam da tha sigi ahum da lak laga ikoi gi mari dana lupa crore listing tara ma thoi hen bagi project kaya urep uyung tamba amadi foundation stone yung gani haina ikoi gi assam gi tourism minister 𝐶𝐿 Baruana Fundokre, sir. Sige matang na kari haibini. Sama dengan saya, I have question dun. Aku mamang na hangiu do. Memang adu sama na adu answer je. Aku cuma lapiu hari Manipur sih. Lak terlai siwai ni ba. Manipur matang sungang dia lak tiam aku lapiu hawan. Aku Manipur je Christian ni lagi. Aku je kari film ni lagi tu. Am tinggi aku yang khang jaga hawan ni. Nata kemba lau hai tak aku je India. Oh na recognize tu dia hai aku taseng na adu lau thopi ro akoi mem khang na wari wa hai je aduna center gi stand je manipur da hojik su udum clear oidri smain tham jage sa loi salak pa dai koi gi lan sina maram oiraga hai tare manipur da thamapan lep luraba matung jiribam khongsang train service thoragani asoi angam thoktana ba rail lambi yang sinkre sir sigi matang na kari haibini madubo yobusu hansu yograbani but jiribam gi sidi taseng hai kan sida train ga na te ma de jiribam je akoi gi leiba community singi interest am leiba jaga na ni na akoi jiribam needs to be strengthened akoi mapanging hen kalan ma thau tai
adu leiba communities mate communities sing henna kari haija batare empower to honba henna masing yamanba ama mathau ta brain kale maramdi train khata gi wise nate train haije lakto is de akhoi gi taseng ha kan di good news oigadra ntaga bad news oigadra haiba phum ju khangre transportation gi matang de budi hoi truck na propose dagi train gi reaction na propose yamna henna quantity prope adu along with the train kana kana lakto no khoi pamenta de ILP phajin sana bra chana dri maduna mapan dagi lakpa mito mian sa mayam sina pulap wena changal lagta gadi hujik hai project sum ba mamle changai PDF adu toy mapan dai cookie myam la ekhole na hai report sing si akhoi hujik madugi issue si address to bungam dine ba despite our demands demand pam to kana ngasai na haje dune ba pirek pede mu pirek tri demand akhoi to ni cookie community su to ni chamane mo ju to akhoi to chamane pirek to di kana no India government headed by kana Prime Minister Modi karma Prime Minister Modi Manipur sukui ba lanji torbo khuji bom do lakpidri aduna masi kai gumba sidam karamdi tak sarabani hai tare aduna train ji lapa kanda laningi pointi masi akhoi Manipur gi wena kari kana gata ge tongan ba train lakta akhoi train gi phim lakta ko akhoi na akhoi si economically amadi akhoi gi kai hai tare morally hai gera loinamak yam sound on thamam daka lai hai tare gadi akhoi si train jang to pot kari ke no pot ju ken mitomayan jam am sang kan se swai da gunda to ho pe phim lakta gadi ada to tongan ba sinjo pai ba sing sina lei bi Imphal Valley gi lei ba Ambani dagi Birla Goenka Mittal Hinduja lei bi sing sina akhoi gi lam lei gi hai tai valley da akhoi ji lei ba lam ji am thi picture ba ne ba stage da mo khoi na mapan dagi ajo so bu company myam ji la kan si da mo noi ji godown sa ge noi ji hotel sa ge hai ta ga di sinjo pai ba ni na ko cham pi ge ha da mi myam yo na gi myam yaw ni wai wa hai ji adu ta ga di akhoi gi lei ba lam ji kana na protect to ni mito myan jan chang kana kamai control to ni train la ha kan akhoi local gi small time traders sing si da kari effect lak ni no ma gi entrepreneur sing si na akhoi gi for example yen hai bi ro ne na tra ga yirum hai bi ro karba ma cham cha to gi sing si achoba karba to bu no pam na sinjo pai ba na mapan da gi yen je train nam singal ta ga di rekam singal ta ga di Manipur da leiba keno di hatri ba akhoi gi thabak to jre ba sinni macha mapan da gi lakpa pot mayam da mu thumna lakta ga di akhoi gi local leiba sing si di kamai to no survive to ni hai ba gi economic skill economy gi ba amadi akhoi gi assimilation hai tare adigi akhoi si taseng hai kan si da mapan da gi gunda mayam la kan ji mani Imphal manung da valley manung si da guna to ta gadi why if left unchecked out ta gadi train nama du yore habagi how watan da akhoi taseng na masi gi se mai ke ani to keno makhal je akhoi na yeng thok mi yeng se yamna kupna yeng ma thau ta masi akhoi kyam kana dori ke na akhoi kyam son dori ga je so lo pa la ta gadi government na hujik te hona tackle to kan se policy mi ama frame to kan se assembly de phamna hujik si train yore akhoi man ko ain ta uni akhoi se gi poche mi am putho ke haibra chromite putoke haibra petrol putoke haibra u sing toke haibra kwa maru sing toke haibra kai toke haibra no madugi akhoi ju yam clear cut area kharam thamu ma thau tai puslak to isna kyam puslak to na masina local market kyam kai ni kai na akhoi gi sigi study ma yam empirical study sing ma am to ma thau ta ra ne se da manam di India gi di act is policy nam le masi hujik pudi on hold lai ta ko su hayeng sai manga trai matung kai thok da gi haibu di khang ngam but the train is part of that policy ana youth ki sagon jin lakta ga di machine na khoi gi labuk lamang sing se kyam na khai mo da ge na tra khoi kyam socha ga da ge masi impact hai tareng se hai environment ki impact to hai ba akhoi gi sok pe hai ba train lakta ga su kyam sok da ge khoi kyam kana ga da ge sok ta ga di modi policy ka sim si so ta ga yam very well and good amai thang mo de mai tham jage thaga chari sir gi achin ba matam kya mu bu kai thok bidana khoi gi news analysis asida saru ya bi duna tharam asibu mapung phan bi bagi demakta sir bu hanana thaga chari news analysis matang asida loishin jare mi yang tabiri bu pun mapuso amuka hana thaga chari